Ken kada gidi payak ding-dingi kita tahu gundaway. Ayan, para ka tayo dito nga kanta. Oras na asyat tay umagayo, kitliklikan ayat abulog ko, rebeng nalaeng nga inakpiruken, tama bukudak kanyak na ikenten, ay nasaen ngenday tuy irumbe, ambo adakes inta at aramide, jak may turet pay nga inakpuyaen, panagluana gapukan yak laen, jak may gapulaken ayat abinulot ko, aklunek nagbalinak anarko, nagpaatipen isaan ko abubuko, panubusan ka ta isuday subliana, suken rikna isu adaan karbengan, awan titengel ko amang ikut ken ka, no dilatoy ayan nga inakin parik na, jak maitur no sa etinak amek tu, kapulaken ayat apinulot ko, aklunek nagbalinak anarko, nagpaatipen isaan ko abukbuko. Ayan, hello sir, ni bagang oras mo ka na ni Ma'am Aini Sir Resty. Yahoo! Ka na na. Ay mayat man, do ka tag-share nakman at tapno umado tayo ka na ni Mami Aida Galiandes. Ayan, Mami lang tatawag ko kan Ma'am Aida. Ayan, thank you so much. Ayan, welcome to live stream Sir Cabel and Murray, Batangas. Nupay na sa ngemday tuy tirumbe, ambo adakes tiintar aramide, jak may turet pay nga inakpuyaen, panagluana gapukan yak laeng, jak maitur no sa endilak amek tu, gapulaken ayat abinulot ko, aklunek nagbalinak anarko, nagpaatipen isaan ko abukbuko, jak maitur no sa endilak amek tu, gapulaken ayat abinulot ko, aklunek nagbalinak anarko, nagpaatipen isaan ko abukbuko. Ayan, dari kami sa masunatan na napoluan. Gulod nga ayat. Ayan, isagsagot ka man kini Ma'am Aida Galiandes. Kaya doon, gini at kuya pa itatang ang bundaway. Ayan.